BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metro 19 na 31 ku mirongo FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Turabaramukije kandi tubaha ikaze bakunzi mwese ba BBC gahuza miryango kuri no kane igenekerezo rya 23 ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Mu makuru tugiye kwashikiriza kuri umugoroba, leta Tanzania yatangaje icese ko intureka z'amatora mu mwaka weze zahitanye abantu barenga 500. Ishiramwe HCR rijeje impunzi kwisi rivuga ko ritewe imutima uhagaze n'amaborogo y'impunzi z'abarundi zivuga ko zigore muri Departure Center Induta. Na mu Burundi impunzi z'Abanyekongo mu kambi ya Busuma zatanguye gusubira iwabo icese. No musikandi tufitika iki kino urunana. Amakuru ahagariwe na Anne-Marie Niwemiza. Idoni mukanya nyuma amakuru avuga hiyo no kwisi dushikizwa na Lituwa Mutesi. Donald Trump yatangaje ko yategetse ingabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurasa ubwato bwari bwo bwose burimo gutega ibisasu mu muhola wa Hormuz. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa Truth Social, Trump yavuze ko yatanze itegeko risaba ingabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurasa zidahusha ubwato bwari bwo bwose niyo bwabo buto burimo gushyira ibisasu mu mazi y'umuhola wa Hormuz, kandi ko nta gushidikanya kugomba kubaho. Trump kandi yanavuze ko amato ya Amerika yiteguye gukora icyo gikorwa. Umuryango wahoze ari perezida wa Zambia Edgar Lungu wabonye icyemezo cy'urukiko gitegeka ko umurambo we usubizwa mu buruhukiro nyuma y'uko leta ya Zambia yari yatangiye gahunda yo kugarura mu gihugu. Leta ya Zambia yari yafashe umurambo kwa gatatu ishingiye ku cyemezo cyari cyatanzwe mbere n'urukiko rukuru. Ni inkuru ya Nomsa Maseko mwumva mu ijwi rya Anne-Marie Niwemiza. Icyemezo giheruka cy'urukiko kibuza ubuyobozi bwa Afrika y'Epfo gushyikiriza umurambo wa Edgar Lungu abayobozi ba Zambia kugeza igihe uru rubanza ruzasubirira kuburanishwa ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Iki cyemezo cy'urukiko kandi cyategetse ko umurambo usubizwa aho wari warabitswe. Icyakora ubuyobozi bw'ubwo buruhukiro bwavuze ko butazongera kwakira uwo murambo, busaba umuryango wa Lungu gushaka ahandi ho kuwushyira. Guverinoma ya Zambia ishaka ko uwahoze ari perezida ashyingurwa hamwe n'abandi ba perezida bamubanjirije mu murwa mukuru Lusaka, mu gihe umuryango we wo ushaka ko ashyingurwa mu buryo bwihariye muri Afrika y'Epfo. Abantu benshi bagaragaje uburakari kuri aya makuru mashya, bavuga ko Lungu hakomeje gukorerwa ibidakwiye nyuma yo gupfa kwe, ndetse abandi banagaragaza ko uko gukomeza kumubungagiza bimubuza kuruhukira mu mahoro. Papa Leo yavuye muri Guinea Equatoriale asubira i Roma, aho yasoje urugendo rwe rw'iminsi 11 mu bihugu bine byo muri Afrika. Urugendo rwe rwa mbere rwari mu rwego rwa Vatikani rwo kugaragaza akamaro Afrika igenda igira kuri Kiliziya Gatolika ifite abayoboke barenga miliyari 1 ku isi. Mu ngendo yagiriye muri Algeria, Cameroon, Angola, Guinea Equatoriale, Papa Leo yashishikarije abantu kugirana ibiganiro hagati y'amadini, kwimakaza amahoro, ubwiyunge, uburinganire n'ubutabera. Papa kandi yanenze ibibazo bikigaragara muri sosiyete, cyane cyane ruswa, imiyoborere mibi, kubura gukorera mu mucyo ndetse n'ubusumbane. Yagarutse no kubo yise abategetsi bayoborana igitugu, agaragaza ko abazwa nuko miliyari nyinshi z'amadolari zikoreshwa mu gutera inkunga intambara. Hasigaye kurebwa niba ibyo bihugu bine bizashyira mu bikorwa inama n'impanuro bya nyir'ubutungane. Bernard. Urakoze Latifa. Amakuru tuyahere muri Tanzania, aho kunshura mbere abategetsi b'iki gihugu batangaje ko amajana abantu bishwe mu nterega zakurikiye amatora mukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kw'icumi umwaka weze. Amatora yavuze ko atabaye neza. Umugwi washinzwe na leta ngo ukora amatohoza atangaje ko abantu amajana 518 aribo bapfuye, ariko ntibavuze ababishe. Umugambi mukuru utavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema wanse ico cegeranyo uvuga ko kigamije guhishira ivyaha vyakozwe na leta, n'umugambwe usaba gukora irindi tohoza ryigenga inyuma yo kwiyamiriza ivyatangajwe ko vyavuye muri amatohoza, ukavuga ko bamwe mu bagize uwo mugwi bari bafitaniye ubucuti bwa hafi na leta. Inkuru ya Prime de Kumagenge.
mu cegeranyo bashikirije umukuru w'igihugu uwo mugwi warujejwe gukora amatohoza ku ntoreka zaranze amatora yo mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze uvuga yuko hishwe abantu 518 abarenga 2,000 nabo barakomereka ariko umukuru w'uwo mugwi Mohamed Chande Othman yavuze ko igitigiri c'abapfuye gishobora kuba kirenga ngaho kubera abahambwe inzego z'ubutegetsi zitabimenyeshejwe. Ntiyavuze abobazwa ubwo bwicanyi abari bo, agasaba ko haba yandi matohoza. Muri abo bantu bapfuye 490 bari abagabo, 21 abana, abasigaye 16 bari abajeje umutekano nk'uko Othman yavuze. Ahaguye benshi kurusha ahandi ni ku murwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam ku bantu 182 ahejeje gushikirizwa ico cegeranyo. Perezida Suluhu Hassan yavuze yuko izo ntureka zashegeshe igihugu kandi ko leta izohavana icigwa, anashigikira ibikorwa by'abajeje umutekano. Yavuze yuko byabujije igihugu kuja mu kajagari. Ivyabaye byose umukuru w'igihugu ca Tanzania yavuze yuko ubwa mbere ho ari abanyatanzania muri rusangi vyakozeko. Walioathirika ni wa Tanzania kwa ujumla wetu. Haiwezekani abo byagizeho ingaruka muri rusange n'aba Tanzania. Ntibishoboka kundi muntu utari umutanzania babara kuturusha. Ntibishoboka. Iyaba byashobokaga twakwifuje ko iminsi isubira inyuma. Ibyabaye mu kwezi kwa 10 tariki ya 25 ntibibe. Amateka yandikwe bundi bushya kugira ngo dusibe ibara twiyambitse na historia iandike upya ili tuweze kufuta doa tuliloingia. Perezida Samia Hassan yavuze yuko umugwi wakoze amatohoza werekanye yuko izo ntureka zari zateguwe zirashirwamwo uburyo. Yamenyeshe yuko hari ingingo zigiye gufatwa hisunzwe ico cegeranyo, imwe ikaba ari uko hagiye gushingwa umugwi wo kunywanisha imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi n'amashirahamwe haranira uburenganzira bwa zina muntu. Imbere yaho yari yagirije inzego zijeje umutekano uruhara muri ubwo bwicanyi igihe zariko zirahasha imyerekano y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Nubu Chadema, umugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi, uvuga ko ico cegeranyo ari ico kuhagira uruhara rw'inzego za leta muri ubwo bwicanyi. John Heche ni cegera c'uburongoye Chadema. Tulisema kwamba hii tume twaravuze ko aka kanama atabubasha canke icizere canke uravye wagashizeho ko gashobora kuvuga ukuri ku vyashitse. Nta muntu numwe yari afise uburenganzira bwo kukabaza canke gukurikirana ivyavugirwayo. Ivyo tuvuga twishimikiza ivyegeranyo vy'amatora vya SADC, ubumwe bwa Afrika na Tabombeki Foundation. Byose vyavuze ko ata amatora yabaye, ivyabaye ari ukwiba ubutegetsi bw'abanyagihugu. Toro y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na Perezida Samia Suluhu Hassan ku majwi 98 kwijana. Urakoze Prime. Tukiri muri ico gihugu nyene shirahamwe haserejejwe impunzi kw'isi rivuga ko ricaye impungenge n'amakuru y'intureka ni kubagurwa ry'impunzi z'abarundi mu kibanza zirindiriyemwo gutaha mikambi ya Nduta. HCR ivuga ko aho bita kuri Departure Center ubu hari abantu barenga 5,500 barenze kure abo ico kibanza gitegekanijwe kwakira. Leta ya Tanzania yihayihangiro ko tampunzi nimwe y'umurundi yoba kiri mu makambi ya Nduta na Nyarugusu gushika mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Inyuma ya Nduta hatangura gutaha abanyarugusu. Inkuru asira yakamawe nayo. Mu rwandiko rwarungikiwe BBC gahuza miryango shiramwe HCR ku rwego rw'akarere rivuga ko ritewe impungenge cane n'intureka ziguma ziyongera mu kibanza impunzi zisigaye Induta zirimwo muri iki gihe zirindiriye gutaha. HCR ivuga ko aho hantu ubu hakoraniye abantu 5,600 kure niyo n'ubushobozi hafise. HCR ivuga ko ubwo nyene izo mpungenge yaciye izishikiriza leta ya Tanzania nk'ingingo yo kwiyubara. HCR ivuga ko ejo yari yahagaritse igikorwa cyo kwiyandikisha ku bashaka gutaha, ariko iryo shirahamwe rivuga ko uyu munsi cabandanije nyuma yo kuvugana na leta ya Tanzania ikaryizeza ko ico gikorwa kizakugenda neza, nubwo rivuga ko nubu ico gikorwa bicamwo kigahungabana. Kuri uyu gatatu umwe mu mpunzi yatubwiye ko zikubitwa zikimwa amazi muri ico kibanza zivuga ko kirangwamwo umucafu mwinshi. HCR rivuga ko be nabo bafashanya babandanya gufasha izo mpunzi z'abarundi mu bibanza byo kurindiriramwo gutaha Induta na Nyarugusu mu kuziha aho zikika umusaya, amazi n'uburyo bw'isuku, ivyo kurya n'ubuvuzi bafatanije na PAM. HCR ivuga kandi ko ishigikiye itahuka ry'impunzi ku gushaka kwazo, ariko izo mpunzi zo zivuga ko ivyo zikorerwa ari ukugira zemere gutaha ku gahato.
urakoze Seriake. Kuri amakuru y'impunzi nyene mu Burundi, impunzi z'abanyekongo ziri mu ikambi ya Busuma mu Ruyigi zatanguye gusubira iwabo Icesa. Abashika 170 nibo batanguye gutahukanwa bavuye muri iyo kambi ihaye indaro ibihumbi 66 hafi inusu yabo bakaba bava mu gisagara ca Buvira. Umukuru w'ishirahamwe ACR mu Burundi Brigitte Mukanga Eno niwe yatanguje ico gikorwa. Avec l'amélioration des conditions de sécurité du côté de la RDC. Nyuma y'uko umutekano utangiye kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa gatatu, Uburundi bwongeye gufungura imipaka yabwo n'icyo gihugu, maze dutangira kubona abantu basubira iwabo ku bushake, ndetse n'abari muri iyi nkambi nabo batangiye gusaba gutaha. Uru rero ni rwo rugendo rwa mbere aho abantu 170 barimo kuva i Busuma. Hafi kimwe cya kabiri cyabo baturuka mu mujyi wa Uvira, mu gihe abandi baturuka mu mijyi ihegereye ifatwa nk'ifite umutekano. Turavuga ko tudashobora gufasha abantu gutaha mu turere tudafite umutekano, ariko kandi dukomeza kwakira amakuru aturuka ku bakozi bacu bakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakatumenyesha ibice bishobora kwakira abatahuka. Les collègues qui sont en RDC qui nous informent des zones pour lesquelles on peut faciliter le retour. Uyu rero yari Brigitte Mukanga Eno, mukuru wa ACR mu Burundi, avuga kwitahuka ry'impunzi z'abanyekongo. Imwe mu nkuru ziriko ziravugwa cyane mu karere yerekeye Madina Okot, umwigeme wa mbere w'umunyakenya aruze kwandika amateka mu gucacugwa nk'umukinyi mushasha muri champion mu gucagugwa nk'umukinyi mushasha muri championa ikomeye muri Leta Zunze za Amerika izwi nka Women's National Basketball Association. Igikorwa kibera i New York kigatunganywa rimwe mu mwaka, catumye Madina Okot aronka amahirwe yo kwinjira mu mugwi wa Atlanta Dream wo mu gisagara ca Atlanta, ariko kwirashike kuri uko kwego ngo gwabaye urugendo rutoroshe. Inkuru reka tubaze mugenzi wacu Jidase Wondemundu. Mu kiganiro yahaye BBC, Madina Okot asigura ingene yari yicaye atekewe n'ubwoba igihe bariko barasoma amazina y'abacaguwe kugira binjira icese muri championa Women's National Basketball Association NBA i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mukobwa w'imyaka 21 ntiyarindiriye umwanya muremure. Yabaye wa 13 mu bahamagawe, gutyo abatowe kuba umukinyi wo mu cicaro ca mbere wa Atlanta Dream, umugwi ukomeye wo mu gisagara ca Atlanta. Madina Okot ntivyamworoheye gushika hageze uno musi. Yagerageje gusaba visa inshuro zitari nke kugira aje kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bakamwima. Iyamara yagumijeko. The first time I didn't really cry because I was like, okay, I don't really know how this works. But the second, ubwa mbere sinarize kuko byasaga naho nasobanukiwe neza uko ibintu bigenda, ariko ubwa kabiri, ubwa gatatu n'ubwa kane nararize cyane. Uko byagenze ntibyanyeretse humure na gato. Igihe nabonaga visa wari umunsi w'ivuka ryanjye, kandi kugeza ubu wabaye umunsi w'ivuka ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye. Uyu yamuka mu ntara za ruguru muri Kenya canke mu cyaro, ntiyifuza kwibagira iyo yakuriye. At the end of the day, I'm still a girl from Ushago, and I just want to let them know that uko byaba bimeze kose ndacyari umukobwa ukomoka mu byaro, kandi nshaka ko abakobwa bo mu byaro bamenya ko nta na hamwe tutagera. Mu myaka 6 ishize sinigeze ntekereza ko nagera hano, sinigeze ntekereza ko uyu munsi naba nicaye aha ngaha. We really belong to any state. Madina Okot avuga ko yishimiye kuba ari muri Amerika, aho akinana n'abakinyi yakuza kurikirana kumbonesha kure. Kuduga kwiwe ku rwego rw'isi kubaye mu gihe inkino z'abagore zigenda zitera imbere, ariko ku mugabane wa Afrika ibikoresho n'amahirwe bikaba bidashemeye. Urakoze Gildas. Muri kano kanya naho dusubire twakira Tifa Mutesi atubwire ivyo mwebwe abakunzi mwavuze ku makuru ya BBC gabuza miryango. Igo ku nkuru ivuga ko umunyamabanga ushinzwe ingabo za Amerika zirwanira mu mazi yavanywe ku mwanya we, uwitwa Sindus Regis, we yavuze se ko abayobozi bose Trump amaze birukana abashyashya azana niyo bazabishobora. Iran yaramusajije pe. Naho Jean Kagabo yagize ati kumva ubutegetsi yavuga ko agiye guhindura muri Iran birangiye buhinduriwe muca twara. Iyindi nkuru batanze ibitekerezo nivuga ko guverineri wa Kivu y'Epfo ari gusabirwa kwirukanwa ashinjwa kunyereza imari. Witwa Claude Huni yagize ati uwo ni yirukanwe bashireho uwundi kuko afise akenge. Naho Jean Marie nimubona aravuga ati nimba ari byo agende yiruka. Kuri iyi nkuru Bernard ivuga ko ingabo za Amerika zinjiye mu bwato butwaye ibitoro bya Iran mu nyanja y'Ubuhinde. Neymar Kicukiro yagize ati Iran nikomeza kwiyemera bareyigisha isomo kuko gufunga Hormuz n'ubundi ni ikibazo kireba isi yose ntabwo kireba
Amerika. Twebutsa ko bashobora no gutanga ibitekerezo bakomeza gutanga ibitekerezo. Urakoze Latifa. Ubu naho abakunzi b'urunana umwanya ni rwanyu. Naramatangiye kuba ikibazo muri bagenzi be. Hagati aho dore ukarangwa udanze gukingurira Nyesi wari utashye bwije. Byarangiye bite? N'urunana. Halo, waramutsereya. Waramutse Kiri, umeze ute? Ndaho nta kibazo, amakuru se ko wizinduye cyane, n'amahoro. Njye nta kigenda narwaye. Oh, ihangane, warwaye iki se we? Simizi gusa ndumva ntameze neza, kuva ejo bundi umutwe urandya kandi ku mugoroba nkumva mfite umuriro. Wafashwe ejo bundi none ugeze iki gihe utarajya kwivuza? Nabanje kugira ngo ni umunaniro, ejo nirirwa ndyamye mvuga ngo ninduhuka biraza koroha. Hoya Leya, wakoze amakosa rwose. Burya uburyo bwiza bwo kwirinda indwara no kwirinda ko yakuzahaza harimo no kwivuza ucyumva utameze neza mu mubiri. Nararangaye ariko uyu munsi ndaza gushaka uko nywa imiti y'umutwe numve ko byoroha. Uraza gushaka uko nywa imiti y'umutwe utazi icyo urwaye Leya? Nyine umutwe ni undya cyane. Byamara kuba nimugoroba kandi ugasanga n'umuriro urazamutse. Uramenya utajya muri farumasi gushaka imiti nta muganga gusuzumye ngo amenye icyo urwaye. Hajya n'ubu numva ntakomerewe cyane ni ngombwa ko njya kwa muganga. Cyane rwose, igihe cyose abarwayi tugirwa inama yo gufata imiti tuzi indwara turwaye. Kandi nta muntu ari we wese wakwemeza icyo urwaye keretse uwabyize. Erega no kurwara kose biterwa nawe uba wanyanze. Ubwo se utambeshye koko narakwanze Leya? Utanyanga se ubuheruka kumpamagara ryari? Kuva naza mu biruhuko wari wampamagara byibura na gatatu. Ngaho byuka ubanza ujye kwa muganga kwivuza ibindi turaza kubivuga nyuma. Kiri, nubwo rwose mba byoroshye ariko ntabwo muri iki kiruhuko wambaniye pe. Banza wivuze numara koroherwa ibindi tuzabivugana wagarutse no. Nubwo mpata kwivuza ariko ubanze wemere ko wampemukiye Kiri. Koko ntahe ibiruhuko birangira abandi batangira akazi bigera uyu munsi utaranambaza impamvu ntaraza ku kazi nk'abandi barimo. Ariko kuki abantu mukunda kwiyenza koko? Ibyo warayinkoreye ntabwo bihagije mama. Kuki wumva wabyuka umbwira nabi koko? Ibyo nagukoreye se n'ibiki nagukoreye? Buriya ari njyewe nawe ninde wakoze ibyo atagomba gukorera undi? Nakwiyamye gutaha amajoro mu rugo rwanjye urangurananira. Niba rero wumva ugomba kujya utaha ibicuku, ujye ushaka ahandi ubitaha atari mu rugo rwanjye. Njye ntaha hehe ariko handi hatari iwacu mama. Urahanyirukana ngo ngiye. Ntukarare urara mu byo uraramo ngo nutahuze unkura inzugi hejuru rero ntabwo ngiye mbishaka kandi mba niryamiye. Wajya ureka gusebanya ariko mama. Ibyo mba naraye mushaka kuvuga ni ibiki koko bituma undaza hanze bugacya? Ariko noneho uranshekeje. Ahubwo ntukasebanye ari wowe. Ubyukiye ku ibaraza cyangwa ubyutse mu nzu? Nayinjiyemo ryarisi. Ntabwo nayinjiyemo saa 7 z'ijoro aribwo nkinguriye ari ukubera imvura nabwo yari inyagiye imereye nabi. Iyo itagwa simba naraye hanze bukarinda bucya. Ese ko ari cyo gihe warutaye wagira ngo nkuryamishe ku ngufuru uruhinja? Ahubwo njye mbona umfata nk'uruhinja. Nako uruhinja barufata neza. Mbona umfata nkaho ntari umuntu ndi inyamaswa. Maze rero ndakwiyamye ntuninore. Uzajya kundega niba wumva bikubabaje. Nkurega hese data mfite se ngo mubwire ikibazo cyanjye. Ahari yongera data nk'abari ntabwo umfata gutya. Ahubwo yose aza kuba hangana ntabwo mbanirwa ntumutwe nk'uko ndimo kuwutuka nguko. Urumva aba yarakunshyiriye ku murongo. Byibuze ububyaye kabiri cyangwa gatatu nk'abandi bakobwa mu ngano. Ariko si ubundi Lopez koko ku buryo ntazi icyiza n'ikibi mama. Lopez umwana wanjye se uramuvuga? Uyu wamwigezaho se? Uri inyuma ye kure. Lopez uyabura ubwenge nk'ubwo wabuze? Ubu koko yabura ubumubwira ko adakwiye kwikurura kuri uriya mwirasi ngo ni kirisi. Wagiye uvuga amagambo make ariko mama. Ubundi niki kikubwira ko igihe cyose natashye ntinze mba ndi kumwe na Chris? Agakungu kawe nawe se ndakayibewe nye. Ariko ubundi uriya muhungu wawe wamuriye mu ikida. Ubwo udashidekanye nawe koko wabura abandi bahungu mukundana. Ariko se we dukundanye bitwaye iki? Ariko ubanza barakuroze si gusa di. Ubwo iriya modoka igendamo niyo gutwaye uruhu n'uruhande ra. Kutibuka uko ejo bundi yagukojeje isoni imbere y'imbaga y'abantu. Ariko hari umuntu udakosa mama. Ubu we kuva wavuga nta muntu urahemukira ubishaka cyangwa utanabishaka. Habaho gukabye nye. Kandi urashaka amahane ndute wakwigiyeyo? Ninjye ushaka amahane cyangwa ni wowe uyashaka? None se wakwigiyeyo? Ako uranyohereza heki ariyo ntebe yanjye nicaraho. Washatse ahandi ujya kwicara se uticara ntabwo wakwiga. Aho nyohereza se wowe wagiye kuhicara? Ko hariho mwarimu yankize ushaka ko mpava ngo njye?
jya kwicarana ba niyo nkuru hari inyuma. niba washaka nawe genda wicarane nabo ariko njye simvaho. Uhavuye se wabiki? ndahava se kubera iki kariho banyicaje, si ubundi kuki ushaka kwiyicarana? Genda wicarane na ba sana nawe ndicarana n'uwase. hanyuma mvaho mwarimu yanyicaje njye kwicara hatanyeretse. Uragenda ujya kwicara hariya yewe. n'imbaraga zijemo se, ubwo reka noneho dukora umusiri rero. kurwana ndutiye ntara Waje ukamumfasha twamusunika uwase. uramusunika se mupiki? Namve iruhande sinshaka kwicarana nawe. niba udashaka kwicarana nanjye haguruka uve kuri iyi ntebe ujye kwicara ahandi. ibi ni ibikira niko nduti karame ko wirukana abandi bana mu ishuri bite byawe? ahubwo ni njyewe narama ari kwirukana ngo nimve ku ntebe. kuki usigaye uri umunyamanyangasha? ninjiye nsanga usunika undi mwana umubwira ngo nagende, none ngo ni wowe bari kwirukana? baza n'abandi ko atari narama wambuje kwicara ngo nimuve iruhande. uwase bigenze bite? ni ntarama urimo urwana ndutiye amubwira ngo nareba ahandi ajya kwicara. nibyo usigaye urwana mu ishuri nara? cyangwa barakubeshyera? Barambeshyira ntabwo narwanya, nuko nabwiye ndutiye ngashaka ahandi ajya kwicara gusa. none se kuki ushaka ko ajya kwicara ahandi yakubangamiyeho iki? Ntabwo nshaka kwicarana nawe. kuki se yagutwaye iki? ndebera ngende disi we, nsize inkono ku ziko firi. ndaje nkurebere mukecuru, harya sinusu y'umunyu umbwiye ko ushaka ra? mpa n'ibibiriti bibiri. reka mbanze ndangizanye na Honorine nawe impete nguha. harya utwaye iki n'iki Honorine? ni isabune n'amavuta yo kwisiga. ubwo isabune guteranyaho amavuta, ubwo si nkugarura 200 ra? 200 se cyangwa ni 250? oya ni 200. none si isabune si 950. burya se warurije ntabwo isabune ikigura 900 we? muri iyi minsi byarakaze, iki gice ushobora kuzakigura 1000, ahubwo ushaka watwara umuti wose. ariko abacuruzi namwe murashukana koko. ubu se umuntu agura agace ari uko yewe ko umuti wose ubaho? njye mbagira inama yo guhaha ibintu bitarahenda, kuko iyo muje bibi byazamutse nk'abahenda rwose birambabaza. inama z'abacuruzi turazizi nk'ibyo biceri nigendere. ubu se 200 nirwa nyagusubiza ra, cyangwa ndeba kandi kantu nyaguhamo? ntacyo mpamo biswe. Philippe aragushutse kuko nawe uremeye nuri wiguriye akabiswi. oya nyine ntacyo ndumva nyishaka gusa. ariko ubwo urihenze rero, kuko biswi nta kikumarira. umugore utwite wagombaga kuguramo nibura urubuto ukaruhekenya, nibura bigira akamaro. cyangwa se ukaguramo utuboga, burya biba byiza. ngo iki mukecuru? buriya biswi no kuyibona gusa iryohereyemo agasukari, ariko nta kifasha umubyeyi utwite rwose. ninde wakubwiye ko ntwite se njye mukecuru? ariko Norini rwose uransetse. ubu se undi umwana utazi kwitegereza ngo ndebe koko. ureba iki se ko nta nda mfite igaragara? n'uhumura nta kibi kirimo, ntabwo ndi umugome mama. ko ufite umugabo se ubundi kuki washaka kubimpisha koko, kandi ari umugisha wagize. ubu niyo nyensi wanjye nawe nibura aza kugira umugabo maze agatwita yashaka akagenda bigendera. reka nkureke nitahire, ndumva ibyo uvuga ntazi ibyo ari byo da. humura rwose ntabwo ari ubujajwa bw'abinori. njyewe ndi umuntu mukuru kandi n'inshuti ya nyoko bukwe rwose niwe wanyibeye ako kabanga. ese burya ni mabukwe yabikubwiye? niwe da. ngaho noneho mbwira rero, dore turi twenyine nta wundi munyeshuri utwumva. Ni biriya nakubwiye. ibihe wambwiye se? Biriya nakubwiye turi mu ishuri. ntabwo mbyibuka, binsubiriremo. nyine ntabwo nshaka kwicarana nawe. none se urumva tuzabona intebe yawe wenyine nara? ko abandi bana bose bicarana, kuki wowe ushaka kwiyicarana? nzicarana n'undi utari ndutiye. ndutiye se yagutwaye iki? ntacyo. nara, ndaguhana nukomeza kuntesha umutwe. ndakubaza impamvu wateje akavuyo mu ishuri ngo wangaga kwicarana na ndutiye. nakubaza icyo ndutiye yagutwaye ukambwira ngo ntacyo. none se mbeshye mwari? wibeshya nyine, mbwiza ukuri. ukuri nyine ni uko nashaka kwicarana na ndutiye. urumva nanjye nakubajije ngo ko abandi bana bose bicarana, wowe uri iki ku buryo udashaka kwicarana n'abandi bana? mu mpundu utari ndutiye. kandi nakubajije icyo ndutiye agutwara ntukimbwire. ni mu mpu wase tube ari we twicarana. kubera iki se wase ari we ushaka?
kuko ari inshuti yanjye. umva nkubwire Nara, hano mu ishuri mwese mugomba kuba inshuti mukaba abavandimwe, wumvise? Njyewe rero ntabwo nzicarana n'abahungu. Nyamara utangiye kwigira nabi Nara. Uko ni ugushyanuka rwose. Abahungu se bagutwaye iki? Abahungu ntabwo ari beza mwari. Ninde yakubwiye ko abahungu ari babi? Nyogokuru. Yakubwiye ngo abahungu ni babi gute ku buryo udashobora kwicarana nabo? Yarambwiye ngo njye mbirinda. Kugira ngo se batazagutwara iki? Hari ikintu yambwiye kibi bashobora kunkorera. Yakubwiye se ko bagukubita? Hoya. Yakubwiye se ko abahungu mwicaranye bagutwara iki? Ni ikintu ntavuga tica. Ntabwo byumvikana rwose. Ubwo se nyirabazungu yaba yarakubwiye ko niwicarana n'abahungu bazakugira batera? Ubuse mu kanya simba ntashye mama. Se warikoze ishyaka wabaye ute koko? Ubu uragenda utariye kandi ubona bigiye gushya? Ntacyo, reka tube tuganira n'ibishya ntaramanuka ndakoramo. Nta kibazo. Ariko kuki uba wigira gutyo shyaka? Siko wigira nk'aho hano atari iwanyu? Wumva se wagiye kurya mu gasozi? Ubundi se sibyo hano niwe? Nuko sema. Cyukuri nyirakazitereramo. Ibyo se kandi ubizanye ute kuko ubu ngubu ubyitereyemo ute n'indi ubigutumiyemo? Ariko se nagutwaye iki wa mubyeyi we? Shyaka ntabwo ari musaza wanjye. Kuki wumva ko kumuganiriza naba nkoze nabi? Ni musaza wawe mama we. Ngaho mutekereza ibicuku wiharaje rero ubundi agushime. Anye, ngusiga utaha amasaha ateye inkeke mama. Amasaha ateye inkeke? None ngaho nayakubwira Shyaka. Nakubwira ayo masaha muteye inkeke wumve. Ntamubwira se ndayazi. Ku mugoroba usanga ahangaha nicaye aha. Ahubwo wowe uko utaha twariye twanaryamye twanicuye. Ngaho yamubwire. Njyewe reka mubwira yo naviriye hanze kuko niyo nibuka neza. Ngaho mbwiranye. Shyaka nijoro natashye mama mpeza hanze. Mpava saa 7 zuzuye nabwo nuko imvura yari iguye. None ngo amasaha muteye inkeke. Saa 7 zuzuye mu kadomo Shyaka nibwo navuye hanze. Ambwira ko nabwo ngo ari uko imvura iguye. Ngo naho ubundi nagombaga kuharara. Mama, nta kosa umuntu yakora ngo rihanishwe kurara hanze. Sasa uzi ko n'ibisambo biba bifite ubwoba ariko. Ariko reka nkubaze. Ese ubwo kwavuga igihe yaviriye hanze ntavuga igihe yagereye hano? Ariko se wakivuze. Abandi bakobwa ariko bagera iwabo mu gicuku nabivuge. Ariko se wakivuze mama, wavuze icyo gihe koko? Reka nkubwire Shyaka. Nibyo by'ayo masaha yatahiye nta nubwo mbishaka nabireke. Niko nyesi n'umuntu wo kongera gukurana nure mu tuturere iwanyu koko. Barasubiranye se? Do bameze batya. Bameze nk'agati gakubiranyije. Bari kumwe nkamagara ntusiki. Ntuzi ibyo bintu ngiye ko ntabyo nzi. Wabibwirwa n'iki se wa muntu we kurangwa idamukamisha ari we wagowe ari njye umenye. Mba niryamiye kare igicuku cyane nkumva amamodoka arahindira iyo mu mihanda hashira akanya nkabona nyamabara nyamukobwa nibwo atashye. Ese twasubirana bwo bitwaye iki koko mama? Watanyiciye. Wamwumvise mushiki wawe Shyaka? Wamwumvise? Ngo niyo basubirana ntacyo bitwaye di. Hejuru y'amahana aherutse kudukorera ngo nyamukobwa ngo basubirane koko ngo ntacyo bitwaye. None se koko mwarasubiranye nye? Kuko numvise ko bivuze atari ukubyemeza. Ahubwo ari ukuvuga ko niyo byaba we nta kibazo ubibonamo. Ntiwabyumvise? Icyo koze ugira umwuka upfa ubusa Shyaka. Gute? Koze kandi urabaza icyo utumvise. Sinkubwira ko ibyo bicuko bari we bari kumwe nta wundi. Erega mama, nakubajije ngo uwiciye undi we nta musaba imbabazi ubuzima bugakomeza. Ariko nye ubu hejuru y'igisebo wanyambitse koko ubyarana na Semana ukiri mu mashuri yisumbuye. Ejo bundi ugapfusha ubukwe bwatashye Nyarurembo yose ikanjyanira inzara. Ubu urumva ugishaka kongera konsebye ukundi koko. Uwese ubona iki kibazo Agnes afitanye narangu udacyarangira giti. Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9 n'igice za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC.
dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha. ni kuri kino gikino urunana rero turangije ko amakuru yacu kuri uno munsi yarahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza muhinga bw'ivyuma yari Sharon Geruto kuri ryabo bose hamwe nabo bose bafashije kugira ngo aya makuru ashikire bera n'abankukira nkaba ndabashimiye mugire umugoroba mwiza canke umusimizi canke itondo ciza bivanye naho muherere mu mpande zitandukanye z'isi.